Krumjeres SKTV Engbe Prongbatam Nokchire Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. HAOKIP February gi tangkun gamathoi 2026 ta Thanlon Assembly Constituency gi MLA Vungzagin Valte Mahak Gurugram gi Hospital amada legidre Mahak legra matungda tangkun ganithoi kulumdoi amadi kunga mari si state ki maikedegi state morning awaba pongdopagi nami humni state ki maikedegi officially lautokhi amadi pangthokhi aduga tang kunga mari sida Manipur gi governor na mahaki hometown da chatlaga mahaki mafam da habatare kogi tribute pi bahatare madu chalure haikaleka tamlure haikaleka tambasabu matam da mahaki family amadi makhoi ki community gi miyo singi maikei digi ohoida demand khara thamki habagi media report lai han bada report si the hindu da pongnar pani the hindu gi matung da tongan ba koi gi national amadi domestic hagara local gi media sing silo yaunare adana hariba pisan ki demand sing di manung da demand ani am prominently mapana tholei hariba demand se kaino ha matam da ko gi zomi sing na zomi haibasi manung sida tongan but tribes as many as 7 tribes lei duini hariba tribes sing asina khunda bam pham tribes sing siming panjage paite wifi gangte simte sute mate zau hariba tongan ba tribes sing asibu punjalaga zomi han haibagi wapam ne aduna hariba zomi sing sigi ba separate district ama PBU haibagi wapam and also legidraba MLA Vungzagin Valte gi misi sigi matang da habtare masi thoki ba thokdok 4th May 2023 da Rims Road ta mo ki attack amada yam sathina soki ba adugi matang da thijinnab gi damakta madi NIA na thijil han bi habagi demand si tholei odra hariba demand anisina maram orga amuka na ar hariba demand sing asi pi da bataraga di mahaki aroiba mathau mang hadi burial habatare mahaki aroi mathau mangam se su pangthoi habigi wapam mahaki family mahaki machanupa aduga magi community gi music na phongdore eduna phongdore wapam se number mu oiraga lekhidrba miu embagi magi dead body da tanba demand amu oina hariba demand si pdia da film da lakadori bra dubo governor gi maike de gi di phongdo mbasi hariba district ki demand asi hekta khudak tab no bin humni mari gi manung da pbya ba dung lom demand ate masi administrative decision ni aduga elected MLA mayam sing asigi elected government asigi makogi makoi ayaba mathau tai adu masi matam changada baduma process amana hena thanmam badi lei habi hum dilere aduna matam changada badum lo process si hujiki district demand se number morga thuna pidya da bi film lakadori bra taga district demand se karige damakta masi relevant oribino kaino da numit kharni gi mamang da tangkun ga manga tha si gi tangkun manga February gi tangkun manga da zomi council gi maike de gi union home minister da GMA her bachi se da legi terba Vungzagin Valte gi case haiba tarma se CBI da hand gi already case ama lei haiba cases du Kongjel yang khat han biu ha bagi dimana ma tobuga loirana union territory zo gi oiba apun ba zo tribes gi oiba adon bi union territory si PBU ha bagi dimana amu kusu tawri hadar adon union territory gi dimana se tawri oro hojigna family amadi particularly ma ki community gi maike de na district dimana ma tawri hadar adon district dimana sina hair ba union territory du la matung sida mako gi separation am mathau tari bran ta hojig le ba status ko sida su adumak district am mathau tabra ha bagi wang sing du lai adon tatar gi kari oidun ha bagi tuan ba mieng duni hadu tuan ba dimension sing asi matang sida wari sanu dang ta discuss tam tum si SKTV gi student election de lai si aham ta da Imphal Review of Arts and Politics ki editor Oja PRADIP PHANJOUBAM Oja PRADIP Batramok Shri, welcome to the show. Appreciate you joining. Lora na mekub khargi manung da saruga Afrika da Manipur University Law Department ki HOD Dr. Y PREMANANDA amadi THADOU luchingba Michael Lamjathang HAOKIP ni aduna ahan basi Oja PRADIP tege duma haujaragi Oja PRADIP kamai ni yang bipe huji district demand ama lai singa sai UT ki demand loi dringa se da fresh demand district demand ama lak pase adunga sai CBI ki already case ama investigation ama thari masi speed up to biyo hana tangkun ga manga da zomi council ni aduga family ki makai degi NIA na tizil han biyo musula heta kitang contrary oi wapam lai kamai thambel si contradictory oi bisu oi ai na tra confusion ni was kai oi magi pau si akoi interpretation da science can be possible be aduna moi insider ma'am gi oi jarasun ko ruka ladies inda akoi na u da pani yang gas u bisida ya me to chet na pun ba kangluk tin ati happy post ko han si ulere na ko blog ladies sing sida do ka than ki Iran hor kan se su ko gi kan ki presence su lo kan se ko gi deputy chief minister ni kan da Iran ho kan su kan kai hum ho heavy tar ko profile lam de ko na chosan buri hai do ga ta ba lom da la ko chosan bu ta ba ne ma ha ge de hai do kan se ko gi tu bong ni na kam kai
asai ku kita hum sidra ya moina azgi in moin to sum ka sai hai zo mi kambu sin jam kana tawra su hai zo koi formality ta ta press no tha khot ba street to sor zone ko bari ari poti ya chauna kan ne to si khoi gi ku kita hum hai dar ki aduga tibung duina kangbai bo ki sai rang moin to sum aduna manum su khara division khar leiba aduga asigi profile su arum sha ko district harisna ko amana plug ki na unitary ta la tan gan su aduga parallel loina atrana adu pangagan mandogi division loni ra kala jagana haji leise su samna ha gan ko mar myang wi fezol lekre adu gan gi su zomi myang wi su zo myang wi su ko gi behang leiba singha leiba som side ki plug me na taring bagi mong adi mong so ermasi ko the speculation one got nan tarna confusion jana bagi ta sene article to da mapum phau do wi po so erme ai ado leri se re ko ni so de ko gi issue si haji ko stagnate ole ado stalemate hai da na yaro jo po se ko na hana khalami sna ko gi gana se valley ga jinga valley ga jinga hill ga valley ga ani si ma ta some friction le ma namba aro to da te dimension yam yauri have possibility ore na ko gi gana se da some ha kan se ko na separate and ha kan se da territories guy or don't ha kan se da dispute la ne ha ni haina le ro ha su adi mi sta ho re na so ma gana ko gi gana se da command to na ka you know da ko gi naga sing me yang so jing da mi no kan da naga ko gi moi no he na overlap to in the territories so ha na very da ha na ko gi se da si monolo sa na mi na mai pro ma jem pai na de he na to dia so na ko lam ne ha kan se jing khang mai am to no ni na overlap sem down here lesm le kan se da cookies ni la ko na ko ni heavy gana se an naga sing impression down le ni na cookies na moi lam da gi claim to yor ns na khari se moi lam da gi separate admission claim to yor khari se sin ma mirum ta re ba ko separate admission do administration do ko non territorial na ko gana gi cultural body when a couple of leminara do get budget mazam thamba amai to rogdi wa ne do na territory he kan sa dispute lakni has ule re do ka hajari ma mi sta hore na si posi ko na tribe to kiting hena khena na ga ko kisle re adu ga ko na ko ki zone high group se so adu frictions ka le bi ma mi dum hani ta la adu ga sei se dum thorok prank le ka gi don district don administrative structure am da gana we zo miam gi don like lening ka hais bo asiani si so han so thaina so ko u kan se 90s da na ka ki relation gan da ko ki miam ga pai de ka ne grina adu gi friction si zo adum mami di adum kok tu bi mo di ka wi na mai tham ja okay aduna ko gi zomi council gi maike de gi tha ki bachi si da ko gi zo people gi na zo people gi da makta di Union Territory PBU have the demand net of Grizi, Tankun Gamanga, February 2026, a city unit Unimani Mamanga. Adna Zo have the bracket Manuk the Tamiba, Group C, Cookie Group Habamne, Zomi Group Habamne, Mizone, Marne, Maritona Tami have Tareduna, Zomi getting a side turret, Isaac Requi, Paite, Wi Fi, Gangte, Simte, Sute, Mate, Amadi Zo, Z-O-U, Zo. Aduna, because he has in a Zo has in a single Mayam sing a Sibu Kanga Mong, that Mayam Sibu collectively. Zo people hai na khangna bagi mong he zo se da cookie su yaure zomi su yaure mizo su yaure mar su yaure aduga zomi sigi manung dana khara yamna heb tare aduga sagi mizo gi sidana ralte su yaure mizo amadi ralte aduga mar gi separately to analyze kare aduga cookie sida to analyze hori sing sagi AKT ga THADOU ga heb tare AKT ga THADOU ga si mo ko punjala ga serida cookie na haire adubu cookie yaning da bakang guna khudi THADOU ne hairi aduga cookie yaning bakang ne AKT do natra cookie do dum subscribe tore to hairi ba mayam singa sibu collectively zo singi UT amagi demand hujekti masi yaroi de high rabani yaroi high rap pawbu sida hanjana jana je dum hairi adu handakti lei hidraba MLA wongjagin valte gi dead body sida demand taw hata zomi council na union home sa misala torisi adu hujik district demand torisi su ma ki dead body dani se hari demand sing sipi dergate burial toro ya na last rights aroi bar rights pangthoi hari na tara dona sigi dead body da MLA magi dead body da sman demand to base si na khara he na makoi da ka tara demand se phangbe abagi othokpu ubagi adumaina mayeng tabibra otherwise April ke tang trom de mamang chai 2025 ki April ke tang trom de da masa anabi yenguraga ahan boina Manipur da matung Chusampur da mem do yor matung da tang trom do sida mahana Northeast live the interview bi hetare like hidraba MLA bungjagin
वाल्टे ना मान हाई बसी मणिपुर लेरिबा माइनॉरिटी मदी मेजॉरिटी अनि से they must come together makoni marta apaba relation lena ho hana gadabani dialogue is the only way out kan harami aduga quite lo bidam phajabam haram baje any suggestion hai bi hamatam da my suggestion is consider ourselves koi loina mak minority ogera majority ogera consider ourselves as Manipurians can be you and we should belong to the state Manipur koi Manipur da loina belong to we se kan gadabani na ma suggest wai prima mai khalam ba mi amagi magi dead body da separate administration की demand तो उपा district फाउटी कितने दिया reasonable हुई मालिक कमाई थमी बेहतर area सिकी पोसे कोई की मागी pressure groups जो लेर मने मोइना तो सेना ता मोइना dispose हो गए है यारो तो बा तो उन्होंने heavy पानी pressure लाकान से दा directly indirect लाकान से दा family ने से तो उन्होंने तो यार पोसे खर्च लेर मने कल ये ने conflict है जैसे सिकी western interest हम तो इधर थोक से दा हमने course हो western interest civil society हो गया यो मैं थोड़ा पनी जाम मोइना करी हाई नहीं मोइना करी यार वो लेबा की नहीं का है कैसे मतलब पुन में पोन लेना आई personal policy जरा सो लेबा की इशू नहीं है कैसे दा अदु जो आई नेता आई तो मुंग तो यार मोजे सिकी पोस्ट खरी यार नो माल है अदुगा वाल्टे मसा मुते के आई ना हजकी इंटरव्यूज ले रहे अदुगा मान swing दा ला हॉस्टल इतने रिकॉर्ड तो कंदा राजस्थान है ना इंटरव्यू तो कांस दा अकोई जो मी मैम से का जो मैम से का Medi punya kita, they must come together. Adai so hopeful loy hai tera to. Adai hopeful loy eruga. Mamonda yam tin bitter reviews audio. Ni so tamasi mob na to ni मैम ना कोई ना पानी ये काम ना रिमो मैं कैसे तो काम लूँ दा है मोब किसी कोई ना mindless तो सिंह है के देवा. करना तो इन्हों खाने भी कोई ना हाई कैसे तो ताकि तो कैसे मोब ताकि तो कैसे तो own community तो कुछ और है. हमारे कैसे तो वाल्टे तो MLA इतने तो क्या प्रकार ना मैं हम कन इन्हें से कोई आरके रंजन सो मिनिस्टर और मिनी होम मिनिस्टर करने से यूनियन मिनिस्टर और मिनी स्टेट जरा सो अमाउंट हो जाता है तो मैं थान तो रही ना माय सिक्योरिटी का वो पार्ट ऑफ मामा सामले हैं तो वही मासो ओडो वाने अदर मोब ने ना यार ना बड़ी नोआइटे अदर सो मिंग ऑन अदर इज़ कांगलू में टाइसन सो कांगलू की मोब तो इज़ रेडी सो मोब तो की माइंड तो मिलो इन्हें चेंज रहते हैं ना मोब इसे रिक्वायर माइंडलेस ने हमारा ग्रोंग ना डूइन तो माई मसागी अगर उसे accountability और तो मैं आई ना पलब इतना तौर दिए वाला एक कहीं हर कहीं है क्यों ना होई ना पलब वो मोब लाकर से दी अरे accountability हम मुझ कान से मी से तो वाइल होई पोल लेना सुन पोल लेना ना सोकी पोल ले तो सुन मैं आई ना पल्ले से आती ना तो कोई bitterness तो लगी bitterness में यार तो कान से था कोई ना सो bitterness हब्जन गुम से हैवी पोल तो कोई आई ना है जैसे कोई ना सोए फरे यार नॉइ में है वाइट रहे सोए जो मोब में कहे इम्फाल मोब ना तो सोल ले अरे मोब तो की माइंड तो कमी खुद मोब की माइंड माने जो हाई कमी से खुद लोग मोब ज्ञान तामिन तो शावी रो ज्ञान तादो शावी तारो की इंडिविजुअल मोब मार्क्स में टेक्टर मोब प्लग में मोब ला पगी की दबगी हाई से मोब तो मीन मस खंग रो हैवी पोसे ओवा अरे मोब या कर से मागी मोब की साइकोलॉजी में जरी ना ग्रोंग ला कर से आई साइ वो खंजर दबी प्लग वो ग्रोंग होपलेस मीन से समाई तो की पोने से कोई हम खंग में मस जगह ले अदुगा वाल्टे मगदी हम तिन पामु हाइदार मागी हान से आप खंग बमी दिन तेरु खन बाई दिम मसक बुई खंगा तिना लोन हान वारी साने के मिशन तेरुगा माना सोक्तन लेर मतुंग द फोंगांग सिल मांगोन बिटनेस में आयो दे हो याम होपफुल मणिपुर की जमता तुम खन बा खन बा अदुगा मागी रैशनली एंगा सिदा choice अते लेते है जो खंबा हाइदार कोई ज्योग्राफी ने पुन ले कामु सिदा केदोना तो है कोइना याना मनुंगी बोसों कोइना के कोइना तक कोई politics से दा कोई populism से दा नाकना से आई constitution का से दा कोई कहीं भंगो दे चक्रुं भंगो दे का है कि मैं बुम हम मिनर कंदा मागी constitution सागर भी आये बा अदुम बतो मिन नती मास माई कोई ना हंड्रेड में नासु ओकान से दा बा चुमना populism पोसी आउट भी दा मतंदा मागी virtue ने विंडो को है दा ने अरे populism दे सागर भी पोसी सागर का से दा आइना adversary में हन बसेम एंगोन दा का ले बा से इंडिया सो हंडंग ला अगर domestic problem तो करना पाकिस्तान ना तार तो है करना मैं है पुल में है ना सोम पुंसन में पोस्ट होगा सी लाख पैसे दा मनुंगी कोई तसे ना ले रिबा ground situation सी मांगी भाई दार चिंगे प्लान लेकर से दा वैली तो ना investment ले रहे चिंगे ले इधर का है से दा कोई ये ना से दा इम्फाल में kan से हैं जाओ रहे ऐसे हम तो हाई लेवल है दार इम्फाल comparison तो kan से दा चिंगी ना तो कुन्नमगा इम्फाल कंपेयर तो उसी टाइम जिना unreasonable ना तब कंपेयर तो कैसे वैली की कुन्नमगा इम्फाल तो उससे माना उन्हें सब है वही जलागा अगर ना तो कि फेंगा इम्फाल का कंपेयर तो कैसे चांदो में आते ना मैं तो चिंगी सुच्चा मानी तो ये है फेंगा चिंगी कुन्नमगा
comment to se ba jing khon le me no khun mam ji yeng se khoi ga sum da ma pau ga le ba le da sum da khoi me te khun hai ta ba ro jing ye hai ga le khun mam ta yeng se da khena ba le mo sum ba ma ya rural urban ni posine hom se is capital in the magi infrastructure hindi aro so na ga raj bhavan se le ri is assembly se le ri cm hom se le ri aduna se ri be hum khare khel ta ba adu ma ta khoi se na khoi to ge da khoi gi and se da hangover tiny hangover le hai ta we urban hen lo kan se urban gi investment to ale we smart city line na smart city we har ga di urban area ta ne adai me amsa urban hardi me am changkhal ani khochal ani heavy ki be da aduga urban gi modern lo lak de aro heavy ki be da rural ni to le re rural le ko investment urban lak ro investment rural lak ya de na amai to put mind blockers le ri si me am se ko pul laga zum thom nam change ba al suma zum thom ne kan se da valte ho gi wakan chen ba kam he ma asomi aina ai hawana yenga sa mi zu ma na ura gi kwai ura ngoni ma no mo ne uri se kai no khang na mi gi atop du gi kan se da mi ne yeng ma ngam se others point of view aina hai kan se ai chme hai kan se da ma hai ni se kai no ma hai ni kan hang ngam se so ma sa di quality pa yaw brain khalen zu za ba adu yam pa mu mi oi ba lu le khitra kan se da hajik sagar ba kam se da khoi gi populism gi aduga sai gi si liver na we handle mai sinarga demand khar dal ho gi market hoina mayan hai kan sa pol collier hai kan conflict as market hai market gi bargaining point am la sai sa adu jo asana kan joker ya ma joker kar phadam ya ore thada gi chumni gi khoi gi situation uminaraga se ko kamai torga phani hai da ba ai gi demand hor ge na hai gon kar phadam ya ore na losal laga handraga bluff to bokot bada tactics selina sum tactics sem jakhi bai tar tasi ne humanity se da khoi loi mane manu jarim ba mi pharami ba adu gi main jamin si kan khanme ba se ngam to bi pose khoi gi populism politics ki pose khal chang bai tar aduna se gi best bargains lo si se chance phange han chang kam so wa ala to bi da khoi ne kamai to na si gi sai ha jari khoi na atop gi point of view u ngam ba khopa ha se khoi gi moral imagination ge mo na hai ba aina aingol thoi si man aingol saw is ke you know si magi me ni nga da ma saw is jumja la ka khan ja ngam do na do ba saw le ni kolong ti mama za ko kolong tin le ni adu khan ba sun le de na si posis to do mi ne mai ye na walte ho si ba o ti le ni adu ma so hana hai ja khu ya kana prominent to men na low profile le mi na yam u de na adu ma na so kan sa ma na yam ti na hai se ne grievously injured phang kan sa da ma na ngang thor kan sa da ma da adu yor hoda business le jam ma se puchen chaw mi ne de jab tan u le da adu ne men thum janings okay aduga mamang du su ko gi cookie zo council gi maike de gi cookie zo haiba term ze ko gi zomi council ne ya gi dia batare cookie zo hai tar ga di cookie se dum compulsory le dum yahon ba batare zo hai se cookie se dum yaw jar ninga si zomi council iri ba se ta zo means cookie zomi mizo and mar hari batongan ba group sing sibu pullaga zo zo ana khangna bani ZOU zo na taba zo tuna zomi gi padam oi yes and zo ha jana quite collective umbrella term mo na zo sina adana cookie zo ha jala targa di cookie ga zo duga mo hairap mana ba parallel sa kidore adana madu yadi ha sik zomi council ma kete gi mamang fondo ke basulere adar hujekti zomi na yam clear cut thame zomi council ma kete gi zo gi ba ngasai gi separate administration have union territory ma di demand tori adusu dead body of the MLA bungzagen walte gi legi der bahaksang da sigi demand se tori ni union home sa mishada muka su push ta hori ni hatar ma hak legi da ba matung tangkun ga manga se aduga hojingna muk tangkun ga mari se da governor na chalo matam da ma gi family gi maike de gi aduga ma gi community gi community members nge maike de gi separate district ki demand mo muk push tori ni aduga NIA na thigalan biu have you often hana CBI na thigal hale have you often se zomi council ni igra matung da hoje muk NIA na thigalo hari si CBI ki investigation to pen da biu to ribra na traga ngasi phawbu sida investigation amata tawgi ba leiti haidana mamang chahi gi September ki tang 3 da legidraba MLA bungzagen waltena Prime Minister Narendra Modi di iramba wapam hai patar chero lama madugi chedu da iram da yawi hoji phawbu da CBI na tra NIA gi market gi inquiry amata tawba leiti na mana pen da phungdo mehadar maduna maram oiraga family amadi magi community market gi hariba NIA gi investigation si Siktoribra, otherwise Zomi Council market gi thadruk pasirol sidadi already asagi case number phawba CBI gi case number RC 5/2023 habisi gi makada investigation hore adu masi khongjel yangkhal han biu habigi demand si
union home is leto wedna huzik koi oja premanda selection prezo premanda huzik district ki demand am zola hai district ki demand se na maro ina lai hedrabagi family amadi magi community members singna tanba demani zomi tribe singi oiba separate district ama PBU hai zomi tribe se da paite wifi gangte simte sute mate amadi zau hariba kanup tare se yauduni aduga mizoral te sina tongana ma lere thadau ga AKT ge sina tongana ma thadau pa ya jaba kangu ma AKT ya jaba kangu ma aduga marji ma separate is mailer hariba kangu singa sin non naga tribe sing ni manipur da makoina separate singi demand ma torin hariba mayam se collectively zo hai na khangni hai dana zo mi council na hare aduna zo sing sigi separate administration amadi UT amadi PBU hai dana ngasagi valte na lehi da sigi matung tarak pada ma ki dead body da depend toraga union territory ama PBU hai na physics da mak demand di tauri aduga family ma ke digena district separate district only for the zomies ati chusampur se the zomies singi oiba separate southern parts hai batare southern parts northern parts na koi kangbai to tubongson areas na si toan leisure na aduga southern part hai batare tubong duna mizoram lompo ki side hai batare masigi side se na toan ba zomi singi district ama PBU hai mo ma ta aduna totally even demand si within the district tasu ngasagi cookie supremacists kangu dagi hai ri zomi sing se na pen da bugum balai ba advani yem gidur kamai thami be demands hujiki district demand to budi ka sukai de ko tok tawi manipur ji ka su sumai le ram pote ba district ama khak oiram bani adagi di 1969 da mari ko manga mu lai ta hujiki kaya no sure na tara ga taruk su yam khale ine ba ko tara da nati taru hapse le ni tra tu ne ba aduga khoi di mamang da su yam kanna adum bokel oina haijabani December 9 2016 gi district tari hapsilak pase madusu akhoi gi blunder makhalam ni lawe asi bo luxury ano district tari hapai se without any kahetara akhoi gi study tawdana nainadana doklona hapsilak ba demand na tawda district su yaw tawni amaina tawhibani aduga most particularly kangpok PCD berani ni ai da map su yawri ko kangpok PCD sathi re kangpok PC maina district sembai city akhoi gi administrative convenience ki sembane haba ko laibak ngak pon nungai na bai do mai taru na sembal haiga laibak ngak pon nungai na ba welfare state amu oi bagi magi benefit mayam du beneficiary mayam si people the pi ba na ba sembane hai bani da hadidi hairap na manipur district nipan gum tara gum sem do jan matu matu oina thamaga phajab jana ko ye hingon macana mapang pan hingon yem bi do mai phaja yem bi do ne akoi sin district si ekta mong manin ta dana leiba district am yawre masimadi akhoi yam nungai ta bai tare adubu hauji district ano PU hai sida masida akhoi na district ki amu devechi amu haure ko district ano PU akhoi gi jomi singji ama PU hai sida community line da ethnic line district semade simadi very clear ni ethnic line da district sembasi leisule ti tan tanadi arduma wari oire aduga masida aina hajai na sigi su advantage am lei kaw thoro ba debate amu haure ko district ki aduna khamada assembly su leira bani na ko akoi sarkar sin yaraga di law ma sembiro district reorganization district formation gi law leibani akoi di assembly thabak kya to gonde ba semba ya law dam da semde ko ji kwai da gi thabak to da ba assembly se akoi assembly sin assembly e ji gi ma gi MLA ji gi full abbreviated full form di member of legislative assembly have ne law semba ma gi pass ne paramount function ne ba ko assembly law making ni aduna law si am lera mene ko thiga pada aduna si yengbiu masi map ni asawudi na te masa pikanaw ni aina si kangpok pi ni this is called kangpok pi ki boundary ai berale ni si di pura ko tingong kangong dong na som da su chaw tu tara dong na ka taw this is why sem na di this is sat pa nungai na ba this is hero pis mayam na ka sat pa da nungai da train thousand ba di san gari thousand administrative convenience adu si administrative convenience am na tre me da sai ade mangon da pale ba ngasai ka hetare maming mayam siti komai ne siti yaw ba kangpok siti yaw ba sibu kangpok bi thamgodo policy da sini akhoi na sum yeng padi yong Scotland yaw jaro phare adagi siti yaw re si kaithel manbi da ani ga yaw ine adagi di atopa hengbung nungbung ga su yaw ri adagi di kaithel manbi amasung yokshalei adagi di si kawu le kha si monde yokshalei sapra maina yokshalei sapra maina da ahum sui kangpok di yaw ri si adagi langol yoksali mongjang yoksali phaijang yoksali adagi leimakhong yoksali leimakhong is Imphal da tham no jiba faida leirabani khong jayaramani adagi sumai tawdana district si phajana semdre waroi ching warang ching loi mon yoksali kangpok bu je tingkhang dong sem bi re si kana sem minu khang dine aina si without any study without any
Kasai administrative convenience oigidre khoi political convenience board convenience natra ado convenience of myself convenience of yourself to sakre sigi district city we need now district reorganized ekama sema changi Telangana district formation act 1974 lay akhoi inak nakpa akhoi northeast ki ano yarak pa now Sikkim reorganization district act 2021 lay Sikkim mi dekha kuidri ade Andhra Pradesh ki 1974 lay kano ki Arunachal Pradesh ki khara 1987 sumai tawdana district sembagi ek lejari be India gi state assembly ni ko district sembai si state ki thabak ni this is ngasai gi 162 ki makhada executive ko legislative ko ani se co extensive ni mai power se ado ma chalaga ni kona district sem si di state government power ne ba si center ki thab mathom leitre aduna sigi posida state government na khwai phabadi handak assembly session je horpaga debate tawbiro district sam reorganize tawro se dana ko matu pareng sai dong sat pasi nungai roi ne aduna Kerala dong sang le bu di phaba khoi di Kerala dong le te khoi di kari ge cheng khaiba ka kino haidai ne khoi gi koi yang ku type le jeri ne ba khoi gi yam phaja ba dak samai nga lai ngin samai ta matu ko semadi nungsi na ji national integration ga ba di Manipur integration ga ba idea of Manipur lu ne pirak ka doini district tu phaja ba dan semaga kanglu myam si irrespective of nang kanglu putna laimina bagi wakhalong district formation semba yadra do amai semba yang nuksina dong ne ko sina naga gi sina koki gi sina jo gi sina adu gi tawradi Manipur du lawyer ne habani da adu gi wakhalong si ma handa muthalawra si safest way da akhoi gi law ma sembiro akhoi gi law kai lagi Telangana district formation act 1974 Sikkim reorganization district act 2021 adagi di Andhra Pradesh district formation in 1974 Arunachal Pradesh reorganization of district act 1987 ka smaina ko ju assembly law ma semi tare aduga ai humble appeal da nam phare nga si SK ne puthok pi se masida khoi pot ang yaksulor si law semor ga pot ang yaksulor si kari pono har kanda si district of formation gi law ma Manipur district formation act and semdoine wari boko adu sem masida adu di mai kaite yaurani khoi di district lai tan ma thoi di district piu nang district piu akoi ju khara mi khara pula khara district ngo tanya duri boko adu ki je to ga criteria characteristic ani district ama oita ga di kari character senga da ge minimum the mi suk lai beda kale lai na ko adagi di ma gi revenue district ora ka doini na sumai tong resource lai beda kale hybrid singba sema ka doine boko area na sumai lai bi ai density of population si lai bang thui ka na road connectivity kan taw mai criteria am yaur an heng pira ani district ko adu mol side by side aina haije sin masi Manipur ne am phabani kaino phadoi ja hakanda akhoi gi hida historical bu natre sidi akhoi gi common heritage of mankind kana gom na my ancestral property ni pa haine ji ancestral land te sidi akhoi common heritage of mankind khudam haibda kaubu ga ji ras akhoi na phage sum lobo yani masi tanja thidu odi mi je ta ho mi je prithvi ki mi je human being homo sapiens ga science da homo sapiens lin ai ni mai scientist maming du tapi homo sapiens ga lin du step na teo lin du ne scientist ne mai yaw de ahum no pula scientific name ne adu ga genus tu ne species ne wa ga da homo sapiens si aseng madi kaubu da gi evolve to pusu ora mayari ne ko ma sai gi wari thia datra kangla de on ju yari poni kangla gi wari gi su lei ne ko an sumai to na kangla haibugumba adagi di kaubru haibugumba thangjing morang kano gi yawse morang gi history ojeri se Manipur history se masi thangting ga tawse adagi hundum ga na ukhul gi surum thura mayam leise sumai na mi ga maile na base common heritage men kai sina ra sa khoi to boya base e ma semta ga di schedule da lesson zara bithani adu du di district laibu di territorial jurisdiction di district ki mang laiba leraga su controlled by the state and control direct or ne ta ga di ki kaubu da lai khrom sang ngam dre kai se haina roi thangting ola me ga haina ra du di state na pa ne ba ko amai to na schedule da sa ek tu makha da schedule lam semaga si gi listed toriba land city it belong to no one district administration makha la direct administration by the from the capital government Imphal dagi nataga Delhi dagi leidna ko amaina tawrani na adu har gadi matung da su khana roi kaubu manga roi hundung manga roi adagi di na hojeki sigi
मोरांगी कनो से मांगरो थांजिंग मांगरो वारी बु काबु लेखा मांगरो अन सिमाइन तौदना सिगी पोस्ट मगा हापसल इंजल ओबो याय अन मसी मसु गोल्डन अपॉर्चुनिटी फैदा मोइना डिस्ट्रिक्ट पियु गाय जे पुथोरि जे फै डिस्ट्रिक्ट टू दि पिबे यादबा कइना कांदा इथनिक लाइन दे डिस्ट्रिक्ट सेमना देबो को सेमगा दि लोय फरतारानी खलगा मणिपुर सिटी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हारगा डिस्ट्रिक्ट टू मयामना दमादम लेरनेबो को अदुगी पोथोक तोबा हुजिक्सि मणिपुर सि पिक टू जु पी अदुना मसी डिस्ट्रिक्ट 10 गुम्बा मतुप नाइना याम नुंगाइना एडमिनिस्ट्रेशन तौनब सेमसी अमेरिका गा चावको मानो माली मानदब जावब्रा अमाय येंगा कोइ डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन चथरसी अदुगा होजिकिदो सेफेस्ट वे दि लो म सेम्बा मणिपुर डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट हजि 2016 निना 16 दगे एसेंबली फम दि यारो दुनी 6 मंथ की गैप लाखदोनी ना 174 मखा आर्टिकल राइट फॉर्म पुदा ओपोजिशन ना ओपोज पुथदि जारारो मोय ओपोजिशन दि ओपोज तौदुन हेन शेड्यूलिंग याबे रोयबको बीजेपी सिदा कोइ कन तकपम चंग ngarangsु फम माली आई साइ थौ लाइ एक्सिगी संगेन दा समान संगेन मैम पुलोय बको माइ तौना मोइन पुलिंगाइ दा यारगदि एसके ना हो कोइन खना ओजा पति को कोइ फम जवर तंग ओपिंग काप्सन बिर को डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन लो म सेमनारे तालिंगा खंगम दो सुयाय बको वी रिमाइंड तौरगा हुजिकी दो माइना शेड्यूल दा हुजिकी कॉमन हेरिटेज मेन काइजिलिसम हापी रबा अदुगा डिस्ट्रिक्ट अमु ओबगे कैरेक्टरिस्टिक टु फजन पिहौरनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सेंगोदबनी मादी स्टेट की पावर नि मसिदा आई कन्वीनियंस नंगी कन्वीनियंस बोर्ड बैंक की कन्वीनियंस नते हजमग उलौरनी उलौरगा मतम कुइना मणिपुर मासे लेहौ जागदी मणिपुर स्टेट याउदु सारे मणिपुर डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट हनम सेमगलोरे 2026 मतन जैत 27 वारी बुको अदुगुम्बा अदुमग खनमं खर संगिदा अदु नतना nganga ki wen khusi tawdu sida khoi cabinet ya raga cabinet order yana ne duga geje na phungdo lu shendoi ne ba adu ne khoi taimi matam to mi do 2020 ai mizam le 2016 do mizam le tawle do khale tawle law thole mi da nganga ai bot sai gi kai ha bu ji ki election koro conduct ki kano du lak ngai lak nu wa ngai pung wa ngai thok sale adu na ma du bot kara kadra ka bu video congress pung ka ti wari bu mai tawna sigi poni ai kham research tawraga nainaraga khanaraga assembly debate tawga semo do poni da hatu semasina hatu ba si no benefit nothing adu kangpok pi si blunder ni si handa ki lan se kangpok ki mo munin ta da kuchi korang mayam adu ni sasbi operation gaung si mo lam ni ko seitik jara angkuang ko adu soi ni do adu si mayam si yenga research tawraga tawi ba adu ga pu balti ki magi asi baksang do dum thambi ko pose in khamada mo christian religion jara mo hindu du jati mete du jati mo ji jara ga ma bu with due respect ko magi to hom to pudu mathum mangam du tawi ba adu ga district sem khot pa state government due course of time administrative kano gi nungai ne gi matung ina ko mo dum tok jasnu haina maina thaming hai ta okay adubo hujikti akui legitrabagi hakchang gi demand hai batare मा की बेरियल से तौरोय अरोय मथो मंगम तौरोय डिस्ट्रिक्ट की डिमांड से पिद्रग दि दुगी एनआई न थिगत्रग दि हाबगी वापम से लाबनिना अदुगा कुई लेंगा की माइके दि सुमरोइना गवर्नर की माइके दि सु मसिदी मतम चंगदबा अमदी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ओइगदबा लोइना इलेक्टेड गवर्नमेंट की कंसेंसस मथौ ताबा दु मकल की प्रोसेस अमनी इट विल टेक टाइम नुमिनि नि हुमिदि यागदब नते अदुना मसाइगी मागी अरोय मथो मंगम दुरि तथोकिबन फगनी हाबगी सजेशन हिन तो माले हप्तारा दुबो हुजिकी डिमांड सिदी अरोय मथो मंगम तो थोगी तारगदी मकोई की डिमांड से का है ना वेट ले रोइदबा का है ना मदुगी ग्रेविटी ले रोइदबा मरम मोरगा माकी असीबा लेगिद्रबगी हजांग है बतारे मसी तुम समायना डिमांड से फंगद्र फावबुदी तुम प्रेशर माउंट तौनगी दमकता तुम थमगदुरिब्रा हाबगी वाफम दुनी केनोदा कोई ममा की 2015 की गसागी आईएलपी के मरी लेना द प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल्स बिल गलोना अतोबा बिल अनि पुना बिल अहुम से पासो मतमदा कोई चुरसामपुर मी मापन लेगिदे हारिबो मापन दुगी हजांग दो अदुम अरोय मथो मगम पातो तर मतम सांग मखोगी सोल्यूशन फंगदबो लेगी है तारे अतो समायना कुइना थंबगी एग्जांपल गुम लेगी बनिना हंदकी मतंग सिदसु कोई थोखरिबा थौदोग सिदा मॉब अटैक अमद लेगी दबना मरम मरगा मसिदा याम चावबा स्टोरी बन नैरेटिव अमा सि लुक एट अस अकोई इवन एमएलए भावबा लेगी द्रेनी मैती सिंगसे क्याम साथे क्याम फतगे मकोइन वैली दा हातो पिरिनी सो अकोई से वैली दाम त लेबि याद लोइ सेंखला बने सो सेपरेट इज द ओनली वे आउट सिना क्वाइदगी लेजिटिमेट वे हैव सिगी नैरेटिव से सेट तो भी आना तानब दमकता से जोमी काउंसिल न मदुमक पल्ले है त महान हाइसी लेगी द बुंजांगिन वाल्टे न लेगी द बजी द जोमी काउंसिल emphasizes that the justice for pu बुंजांगिन वाल्टे cannot be reduced to individual prosecution alone ana hairi है तारे अदना मसिगी दमकता कोगी long standing political demand of the Zo ethnic tribe से मसी फंगन बिउ हैवी पुश द होरी है बतारे मैं तो उतना सिगी
political ki demand ama push to base khwai dagi maram chaba je sumaina mi leita ba yauba adu hanak is mi leita sidi MLA ma khana ya maroi ba public na yam jaba MLA am khangni not only zomi community khangna tan mari pupom bada mayam su wari chani manipuri apun bagi wataram ba dum misaga mani haidan aduna sigi juncture sida ma ki hakchang gi aroi ba mathom ngam to thoki taragadi ma ko gi demand do yamna ka heta maram chahu do ba haigadra adu yamna light oi ba haigadra seriously warakta ba du mafim ma la ka da gi mami uram bazu ya tar kamai yim ge jada and how shall the state government respond to state government response to work haziki moi demand video oirani ko sa sena koi moi si opportunities si lahosi si mangje kini hai bon jingsa pe bo baza ure se isla haigi valte ma sama gi wakalon doga khena bon ba lai si opportunity si no si hai po se haigi conflict as market any hai pan de portfolio da hai si mang ne conflict marketing to market the on a bargain to consider there is nothing to again have you kangan mam da kale hedo to se hagana negotiate to have pose si mi later yawni he maina he to sno ito ga to ri del mone khina nampu lo sma yaroi are reasonable negotiate to ga reasonable re khoi loin consider to have you message ma pan bibi ba ado nampu ri khud le the lo sma yaroi have simani make sense kangan ba simani khoi ga thagi polkolin recommend to ri khud yaro negotiate to ya he to si have po si message ma am chauna adam bihom thok prai khale ado ga sai gi hai ba khoi gi sai sta khoi gi district mitan so hai kan district same ge hai kan sida khoi gi India ge president mai khoi ethnic district same has mana India so ethnic state same khoi 1956 the reorganized kan sida ethnic khoi linguistic hai ta ethnic mana Bengali ma gi home Bengal mai to thong same ji Tamil ma gi Tamil Nadu khoi ta India ge so hai ta hana de gi don ya punsala se polina khoi unity and diversity khoi gi conversion state may state ma'am union of states ka haina state na punsala lakni hai mon ado gi pattern de sum lak bhai da do khoi Manipur su kamai to gi khoi gi haji kampupi le si han sadar hills hai hermni sadar hills si khoi na selected area development administrative region na British matam sida khoi na kamai to ga khoi Manipur British loksala ka sida British la aka sa hai tarane moina por isi Assam ki model se pore Assam moina excluded area partially excluded area le excluded area hana excluded area to hana le inner line wa mle jo ko na kitang moi khare na ba valley khare na kam busin ji moina partially excluded area Karbi Anglong ba ade shiro ga no Meghalaya ko se moi tam som da pusak ko mon tor me pa amai to wi mo se na khoi Manipur puri se khoi gi som da Auxiliary inner line mag yek so ching tam moi revenue area non revenue area khaidong se ba khaidoga si mag se khidang ka to khidang hena revenue horom de pusala ya ro hom hayenga som da Karbi Anglong to ismaina partially excluded area to ismaina ko sadar hills mai pusala ko monitor me so ada sadar hills ha ma da khoi gi reserve constituency na te ching se da tam to hai mon moi se me so si por pattern si adum le hoi mo ne hoina hana la ka hana sena badi yaw le me a district to kan mo na kampu pin ole si mo se ne bado ga khoi ni yen kan sida sa administrative convenience hai kan sa khoi na politically bi mai na maps ye ko aduga tasin administration to kan sidi sama ha kan sida forest department gi administration to kan sidi khoi ni audi yen so khoi gi thobal gi adu Bishnupur gi da allocate to pehase basically for the hills with chingmai maps administration so mil chat sulai aduga administration to kan noi haina khoina akhui kan si chamana debsum akhui political boundary uriba akhoina thobal herga thobal district me wa recasting si akhui forest ki akhui non political maps ready administrative map like khene bisda almai to kan akhui yenga sida army map so yeng se army be kan akhui state boundary hole mo sai sa akhui non command gi makha le akhui eastern command makha le ba ade lemkhong herone lemkhong gi administration ka le ade gi akhui silchar gi kan division si ka administration Manipur se out pa ma maps yaw de administration kan administrative convenience poto maps ke moi na maming da silchar ko ger ga su moi map akhui si gi reflections akhui na political to kan de sai amna
hurdle yam nei ko kana changba assembly da to khotpa muyana ba ade kan to bill pass ko khotpa langna ni nata bi da khoi administration gi ha gi hojigi su ga khoi gi police station ni kan sida khoi gi bishnupur police station ka ba to ha gi som ching sum yang ni som da khoi kangchup ki da kan sa ching sum administration de to ri ne ba som aro ga ta sena political boundary le kan sa ma na se sida yam hard u ba ne ba nata bi da kan sa khoi boundary sin si dum sem ha kan khoi dc chala ga license ba lo kan da 강주를 방문에 주장 부족이 뭐다 임팔 웨스 라가 또 내나 숨이 안 지름 떠오르는 데요 나 그거나 사이 하이바 하미 그건 우레 비슬 이제라가수 administration들이 나토 에머퍼스 아니 뭐지 시몬 셈호야 아니 맞습니다 오케이 아이 마이클 줄락죠 마이클 까마이 타비비아이 거기 MLA 봉자겐 발테기 레이터 마퉁 the fresh demand district demand ama only for the zomi people and amala hetre zomi tribes in oiba separate district ama PBU abi yo hum lai aduga Michael na mamang da koina social media post uzama tam hai tare x ta kaida kogi Churachandpur se south and north Churachandpur na ani khaidu gitar gadi Manipur da separate MCC ki demand tori ko liba mayam singa si loi lep khibai hai hagi wapum se koi Michael na phondo khibo ko thena ji hai tare aduna physical live demand se kuki supremacist ki problem ma Churachandpur da lai hai na yengado bra maduna marum orega hujik zomi khakti ki oiba district ama PBO na hari bra adu district city on the ethnic line create obu city toru tabni habigi miyam gi oiba wapum se le kamai thame be pu walte gi dead body gi maram oiduna kaino ama district ama lamka district hai tare ko du PBO hai ba se on the horizon hai tare hoji kanna hainari ba ko hoji magi dead body se kari gi kaino final burial to hero ya rights to the no hai tare di moi discontentment le ri hai ba amane ba ko ado ei gi tweet to mamang ne ba mamang February haugalak badan paramdi Manipur gi communal conflict se dum tho e ba tho consider origin gum ba se maru ina 2015 gi tribal revolt hai tare ko aduga 3 bills ki revolt handak ki 23 gi se yang consider Churachandpur se epicenter ada hotspot hai ta hodok pham hai tare ko adugi dum ho consider the race goes along with the tide hai bane ba ko egi understanding da yes adu 2015 gi do kamai na solution ba ge hai ta radi marap to the there are lots of political development kuki kangbu do 2015 gi joint action committee da gi withdraw to we pa matam da dead body do 7 8 9 dead body manung da amado tau thang hai ba mi nupa angang macha gi dead body do mok ti gi longtho ga kuki na independently moina aduda yawhan bi the tribal martyr thole ba aduda yawdre ba adwaina kuki ga zomi gi Churachandpur gi faction chu third kaino gi 3 bills ki toba matam da su 2015 gi ama ado kuki ga zomi gi khataba su 97 da dum le re ba yes so handa ki su kari na punhan bra hai ba se ei na ei personal understanding a thira consider ZRA ga KNI ani gi da suspension of operations state government withdraw to ba ama ani su adu di moi di action to 10 March 2023 irang gi mamang lo thobu do adu tare di moi se zomi hai ba ZRA hai ba se Churachandpur gi beyond wang ba da Kampopi hai ro chandil tenopol da moi gi influence zero ne ba leite ba moi gi se they are specifically they are confined to Churachandpur da ne Churachandpur manung da su moi gi watertight compartment adum lei jai ba ko adu tare di just a personal understanding assessment ki matung ina haija ba wa do tare di hanna da gi paite kuki conflict lak pa da gi kamaina sigumba tho pra hai tare di paite sing se yamna mobilize to ra ga cohesively moi se to number 1 te paimu gi national highway guite road hai na du gi highway me am sing se focus pi du na la heba pu walte se moi se kaino gi MLA odringai mamang 2005 bank da gi thabak to ringai da gi adu gi area du emphasis pi ba highway gumba adu gumba now lagning ba point this in da so kuki zomi tension che dum lei kaino du na su gi abrogation hai ta state government withdrawal du na kuki zomi se Churachandpur se united oi hali in me adu ni su bai sida mantri phangda ba si su moi MLA mi oi tarup do ama cabinet bar phangda bagi matam tu da moi se punchin han bai wa ne ba adu political kambu naharon kambu do punchin na bagi do da last ta anti meitei da
unity fake unity Sentiment ama create tawke ba. sagal akan sida sigi thodok se mo pun ba thohan bane ba khamde litan gi thodok da khame hey sigi di local ne disender hai ba to bung da kangbai da kari gi third da eh se local issue ne sidi kanam ta mete lakanu se lakanu ka te yagunu hai de ba kanam ta na moina Imphal da leban so hai as anti mete gi sentiment da moi punsil aga sigi thodok se government gi administrative decision ma'am da discontentment labor the frustration to vent out on na gi da bakta just naga su yaw hanning bagi ST gi do high court order pan ba yuane taseng na di Chusampu kambu gi pun bagi do na sigi se outburst oi han bane ba it spread to More it spread to Kampopi after 2-3 days advain to do na live now district creation se third kind of 3 bill di la kan sida MOU do yenga kan da di very clear ne ba political development le kari development of Kampopi su create to khre district se mayam create to ra kan sida paite gi population se ani oina khaidok khre ba Thanon subdivision goes to Fairjol aduga atei sing se Chusampu le ho we ba paites got divided adu to ra kan sida mugi agreement du da chu fajana yawe ba district ano ba create to bio Fairjol su na ta ba Chusampu su akoi gi oina fajana create to bio hai ba demand ma yawe ba MOU de su district boundary commission na bi khala pai matung ne khoi consider to ge hai ba ne ba adu gi su fajana yawe ba ko matam du 2017 du da 17 du da adu da gi 3 bills gi embroglio du da loisin khre ba now si mukala kan si da UNC na kan na ta ye ba kari tak pra district ti roll back to khoi accept to su ya ro hai ba mathau leite ba home ministry phaw da yawe ba because this is not central subject this is purely state cabinet ge subject ne as per procedure the allocation of business matung in the purely state government ge to ba po ne but MHA ga waris han ne ba UNC ga che ngam de ba but marak sida pu walte su mantri oire avantri oire kan sida kari to ba de ge Thanon subdivision se paite gi majority se Fairjol da changba myam sing se re-amalgamation to Chusampu that is equivalent to rollback ka chap man ba marum da hai ready adu pu walte gi credit ne marak se da zomi gi damak tamana to ri ba po se zomi namni hai ba event hai ba se zomi gi national day hai tare ko sigi su state gi recognition ama restricted holiday ma phangba ngam me pa ko February 22 se advain to du na subdivision manga pul aga additional deputy commissioner office ama guite call hai na ma leram bane ba adu su rename to raga 2022 January anoba kaino gi government lak ngai mamang second term lak ngai BJP gi lak mang da pu walte na to raga subdivision manga chu pul akan da additional DC se leye ba ojik de molnom ADC ko ba adu gi maram oidu na pu walte gi credit ne ma adu tarit ma su ma gi constituency di represent to raga lebani na ojik mayam na zomi kambu na khali se ai ba su lekhre hanjan lakhre karigumba akoi na separate tan bane Manipur dagi separated oire Imphal gi haire adu da haire hojik di akoi di Manipur dum leijege adubu akoi Chusampu gi tuibong da dum chatpa akoi loi khange du ne selmat gi bridge to da kuki zomi dum to na badu da DC office gumba chatpa ngam da ba khot ta ba mayam 97 gi rang dagi akoi su tongana purely we want to segregate from Kuki supremacists Kuki ki kaino kambu de akoi di punjining de akoi su eligible adum qualify adum oije subdivision manga se create to bio haiba gumba gi demand se in honor of Pu Walte if the state government can consider this will be an honorable kind of kaino gi Pu Walte gi that but the aspiration na phung phan na to binuna ba adum apun ba gi Manipur gi damak ta ogedra haiba se aina ubadagi hana de gi mangjo na di si pitho su ka su kai de maming budi Chusampu north south ga ina district ni khaido adi Kuki supremacist de tuibong kangwai Chusampu di sina dum deal toraga moi gi se tongana sum deal toradi lai hai ba gi concept ma lakpane maro ina THADOU ga la kan se da subdivision home create to na British na the outcome of THADOU ga was creation of 3 subdivision ukrul ga Chusampu tamenglong create to ba gi dumaram di British na direct kaino to bangam da ba gi so anda gi thodok da su Chusampu se dum boiling adum leibani na handak di ubiram gani badaras kaino do pu walte kaino khaute ga pu ngusanglu la akan sida mathau leite ba kuki singdu zomi gi area da changsil aga yum thugai ge haina chatpa gumba du gumba hostile dum oiba moi marak ta su medical gi yum da target to ge pse yes it's equivalent to like separate administration di drop to robo gumni na fajana waris hanar ga state government na
to ba yae ba adu bu hojik di freeze to bani na district boundary lo mak freeze to bani kam to do ngam ba man de adu so ko ra ko fazana MLA ma bu fazana state na last right to na ba gi damak ta fazana assure to ra ga pibir adi phaga do but this sigi jurisdiction subdivision taru mga si sida zomi gi specific natte ba zomi natte ba mar su thadou su ko adum yawbani na I don't think this is not necessary only for zomi but to gudu hana dagi 97 gi matung dagi di mabani se adum kuki zomi sina adum kaino ma pullap tar adi khoi manipur irang adum thokpani na ko hojikan se modern world asigumba uncivilized nature ek gumba se toba yadan ba no ye pamba du sin yare no ye pam se yare manipur pumba oise zomi mar thado lo khoi manipur pumba ne no lam hen ga no hana khetang to wi di phagara hinde di khalle because this will be purely public convenience gi damak ta ko adum yafam thok pra hinde di khalle ba I don't know what government will take adubu akoi zomi council gi chairman ko zomi council sida gi chairman uriba wumswan nolak na the Hindu gi report sida hairi si Bungzakin Valte gi magi postmortem si Chojambur hospital da day 25 ta tawre aduga day 25 ta tawro matung sida makoin hai we have a list of demands and till the government accepts the condition the burial is unlikely adana magi aroi bu mathomangam pangthok pasi unlikely oi thajaba wali magi demand sing siga men pidraga di na mai fali aduga demand jena kena hamtang sai gi separate district ki wafum duni but whereas high the same day se the 25 February se the union home minister da masai gi same chairperson se Bumswan nawlak sina sign to ba chiama union home minister du sele hatar adu su Bungzakin Valte lagi da bugi matang da ne da mana lagi da basi separately individual mi am lai tabne ne lo bi yaroi aduna mayam da khogi ngosagi political autonomy have tar masi pen gu damak tang ngosagi political settlement do union territory in the form of I mean separate administration in the form of union territory with legislatorship phangan bi yoy amuka su reiterate tor me have tar adu targati zomi council ki same person chairperson se sondra mahaiba gi at the same day da governor da hagi ba matam dana koi demand si sini and sigi demand speed ragati magi burial se will take time have gi option sing madago sondra same day haga no alaga union home minister mi sada piba matam dana sai union territory to di for the zoo hai sidana zoo gi damakta zoo se kana kana to bracket cookie ne zomi ne mizo ne marne bracket koma ko laga group mari se palle have that yes adu targati demands ani je ni alive boy prasinida district ki demands alive and UT ki demand masi gumba inconsistent oiba adum to badagi mayam singsina bhap ta dre ba people are confused how badagi union territory adu da haire sigidi su lal hobagi subject ni haina moi masana hai kre adu matung da se adum hai ba tara di adu dead body di adu phangringe union article 239A phangringe paudi adum to ba tara di then moi na thamkhiba IPC ki matung ina CBI or NIA investigation ki do to su darkar oibra nange kai do le rige moibo judicial commission ki matung ina writ petition ma thara ga oja pramanda fajana investigation to bio mo mayam thidok bio haina justice adum thiba ya to ba ya bane adu to debi da smaina political demand che adum hapchal batara adi hojik di sarkar na su wara bani na sidi koi su answer pa khum like ta bani na hoi di clear oi bani na separate di su pi roi do noi thamning ban numi adum thamgro haibna sarkar na su adum they are fed up maybe the Indian home minister even governor masamak su chatpani he is the kainogi home minister gi kainogi ne magi se channel amani ko trusted amani hojik adu itara di mo su toram gani ba aduga yamna maru ina home minister gi personal private secretary su hana Champur ki deputy commissioner ba Pon Yadav ne moi they are all aware adu moi na sigumba praja gi utna nabagi adu toraga bargaining gi chips gi oina tobatar adi then I don't think central government will take this thing because sai hai ki ba census gi maram oiduna freeze to bune hojik ki oina di khetang negotiation gi damak ta moina fazana hai ba taradi everybody is emotional ko people will definitely consider but I don't think at this point in time but the way how Zomi Council tried to persuade the central government is not the way how they are going to concede because at this point in time the issue of separate administration is already redundant. Ko ado popular government so in the
kaino fajana yaw khrabne Manipur administration fajana chalai to bani na. Right. So this is not the way how the public should be, you know, mayam sing se thiam na bagi damakta adugumba se thamba mathau ta de ba. Aisu loi phau nei phau na rabasu akoi gi ji maitai CSO ga Manipur CSO Manipur kan se mitop khandok se NRC to se 2000 gi base year oigadra ko 2000 की ममा 1951 जो पाम दे 61 पाम दे यारे फरे 2000 की सु बेस ये रोगे NRC जुम तो से बा अदु सो दु मणिपुर दुम काना गनी तो दबा हेन नदी because let us try to reset होजिक ते की दुम reset तो से हाइबने बा 2000 पाउंड सो जा प्रबंधा इदी sometimes कल ले बा तो से बा let central government of India has set initiated 2000 की बेस ये तो रगा तो से बा दु दे की थालुन पाव होगेद्रा करी PS HAOKIP होगेद्रा another कना करा दुम चल अनि बा तल कान से द मोय ko khoi na dum kaino to dum mayam do dum santi dum halak kani ba but si sida moina sida district ama tan lagi haira kan sida union territory do mai khum da sijinara kan da to ba taradi this is not the way how a mature leadership will have to exercise their diplomatic skills ei mai na di thamjige okay uzapre manda da quick reaction uzapre manda ngai gi NIA natra CBI na prop to view tijalan view have you of se ngai gi MLA punjangit valte lagi da bagi thok do ha ta lagi da thok do na te ma pu Fujikti legi dre adu mangon da chathagi ba assault have the May 4 2023 gi se adu already ngai gi zomi council ni ibasi dai haje kiba magi file number bhok pale RC5/2023 makada CBI inquiry chathari masi speed up to biu ana zomi council na adu sonda mo family na di CBI na tri NIA na thijalan biu mo hairi hatare adu so that disconnect am dile na mai haibu matu fujika thambi ki ba ko read petition ko ma laga ngasai inquiry kari ki tahon dabana suksang base habi opna sing madre kamai thambi petition set pagi mathok ta di Supreme Court na yam phana tawri matam sangwei wani rang le Supreme Court na akoi da hapisi committee ani ni dana ko justice metal committee mu leire ni de to crime karangi ai amana dataya akoi gi patsal gi car Maharashtra ki DGP or mase mana sum whole investigation CBI case kunthra mathoi kundi sar se thangale hoji adu kunthra mathoi je pai adu atopa SIT na tawri ba khori ba simayam loina mai supervision makara tawga mana statute report piri ba Supreme Court tawri haibani tawdaba na teba akoi ching ngak chalai bani na hoji district PO ma PO to tawbani mathong khangdabai wari ne ba ko koi si kaino ni demand me angi basket oina ma thambaya ne ba ko nongi demand okay thap chalamo nangi demand thap chalo to adu pa lai hamda demand jedi usi khodak to su pibi ya to mande khogi census number mo rega district ki mayam chalo freeze to leg re city governor su pibi ya pote city district governor masana so hai elected government ki consensus cabinet phamaga cabinet gazette thol ka doini adu ai sepes ko da law semba da heng wai ba kana ni loi kana ni mo ji joro du tanar ba khang de ne tanabam changina joro du na su tawdai ne jo unification am su lai bi ne ai jaw khang de mizoram lai ngai da ba ki teji squad lai ba ko joro du su tawbiro adu ga law ma sembiyo sai da ki haija ki bodo law ma sembiyo adu ga law du gi makhada district si mathang sema si sumaina seba na taba matang ni matung na state na baru re khalaga di am su recognize tawani kangpo pu je phajaman re tingangam yor me tingang lo thoge dak law na semani natra adigi jiri si swai sang na ban gre sumain taw si loi samjer jano ba administrative convenience di welfare state ni na adu pota tahon ningi adu NIA gi posi khatang masi akhoi de law gi sata mo ina ko student of law ina hai dia da ba NIA da thigat pi hoje si mari khatang back lai kanu NIA da thigat pai si ma gi NIA act ko National Investigation Agency Act 2008 gi section 6 gi makha da tawdoi ne ba ko okay state government na FIR tar ko pikhat pa central government na pi ba su motor law ba that's different thing NIA na tawdu sin ma di schedule offense khatane ba schedule offense di ma gi schedule ji yauri ba kodam ha ba atomic energy eki makhada unlawful activity prevention eki makhada anti hijacking unlawful activity sa convention suppression sarang adagi di mass weapon of mass destruction IPC gi hojina Bharatiya sanita gi section explosive substance ek kana yauri ba sikatani ba tawdu se ato ba tawya de hojiki tu di ai khawda more violence ku mane me mo bai do jung la ga do ai ba ta pote kanam ta control lai pote mo piti kai no khon haina ba da makok ti yami brain yaw di du ne makok ti yami no mi tu da yam ngone makok ata mi furu gi happy wari ne du ga brain yaw pote control lai pote ba amai mo violence ku mani sidi state government na to ba ne ba ko ada si ena election no wai tang back lai mal ena na su low ba tang phak ta ga dra kai no ma gi jurisdiction du lai ta bani na anyway tawar su mo to pa ai hamba da district ti we need another reorganization but it should be after the making law legislation Manipur district reorganization
law or formation act ana ma sema kan tawsi thamjani okay Manipur gi to one district creation gi reorganization gi act ma later kan da madu gi makha da district create togna pagane have ne du buzik le gidraba MLA Thanlon SC gi MLA Wungzagen Valte gi haksang si leron chandra leri ne atho aroiba ritual है तर last right से तौदन लेरनी last right से तौगिरो unless district की demand से पीदे तारगे दिए दुगे एना तिकतर दुगे have you वफम से लई अदुबु district हाई गदरा को गितवान तवान बा administrative की boundary में हम से बुझिक सथरी बा सथा गदोरी भाव तर census 2027 असे नंबरम ओइरगा सही सिगी हदि 2026 की जनवरी की तांग अमदगिना मथंग चही 2027 की मार्च की तांग कुंथ्रा मथोई फावबसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में हमसे लोई फ्रीज तौर ले घरबनी मधुगी मनुंग द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री आवरे तहसील की बाउंड्री में हम आवरे विलेज की बाउंड्री लोई नमक से फ्रीज तौर ले होंग बिया देता है अदुना सही अमा हे नमक से फ्रीज तौर ले घरबनी ना ngसाई की डिस्ट्रिक्ट की डिमांड से फंगद्रि बोक्ति अरोई ब मथौ मंगम पांथोई हाई तारगते अदुक सांगना कोई यामना रेस्पेक्टेड ओरेबल ऑनरेबल लेगिद्रबे एमएलए मगी मसादो समाइना के खुमनदना थमगदबरा हैबगी वहंग मदी लेंगर तवी अदुना लेंगांगना करमना रेस्पोंड तौरगतगे हैबसु थुना रेस्पोंड तवी बसु पयतारे करमना रेस्पोंड तौर हैबदु सुपुना यंगमिनबा तारी on the non ngasi onadi the Manipur files ke editions matang solution jering ngasi editions mo pungpan bi damak ta panel so mo provisita mo kan tha chupunu cheri appreciate you joining non yambi pun mo ngasi editions karam to bi ge SKTV Manipur ke tongan ba social media handle singda join to birga comment amadi feedback tha bir pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raz signing off from Jari